Mwe nigeze kuba ahantu nyakati moja niliwahi kuwa mahali inzara irandya. njaa ikamuuma. Inzara irandya kweli. Njaa ikamuuma na ikamuuma kabisa. Umunsi umwe nje mu murima w'ibijumba by'abandi. Siku moja kaingia kwa shamba la viazi ya watu. Nono ndangira gukura umurima w'abantu utari uwanje. Akaanza kutoa viazi kwa shamba la wenyewe. Ndabihekenya. Akakula, akatumia, akianza kula. Umuzimu urambwira ati ariko Moyo ikamwambia kwamba uyu murima ko atari nyoko wawuhinze. Hii shamba si ya mama mzazi wako. Uwo gusanga nyiri umurima gusanga muri umurima. Mwenyeji wa shamba hii akikukuta mahali hapa akagirisha kutwara yoba guhohote na kikufanya vibaya, hapo itakuwa vipi? Ariko ni ibihe naje nari ndimo. Lakini ni nyakati alikuwa anakumbana nazo. Undi munsi siku ingine nono bya bijumba ndabibura. Hata hiyo viazi akakosa. Mbona igisusa kwa Kiswahili ni nini? Okay. Ndasoroma. Akachukua hiyo malenge kama malenge. Ndabirya. Bibisi. Akakula mbichi bila kupigiwa. Ntabwo numvaga iyo nzara izoshira. Hakuwa nafikiria kwamba njaa hiyo itaisha. Kandi numvaga muzukuri nkari Iherezo none y'ubuzima bwanjye. Tena alikuwa nafikiria kwamba hiyo ndiyo mwisho ya maisha yake. Kubera igihe kimwe nigeze guhura n'umuntu nyine muri ibyo bihe narananutse cyane nuko ngana namwe murabibona. Aliwahi kukutana na mtu alikuwa kwa nyakati hizo akiwa mkonde sana. Ndananuka bifatika. Akakonda zaidi. Aramya ngo yambaye. Alipomuona akashangaa. Ati nono mpuye n'umuzimu kumanywa. Akasema nimekumbana na pepo yo mchana. Amen. Kadusenga Imana. Uhoraho Mana yacu, mu izina rya Kristo Yesu ushimwa singizwa. Dukomeje kuguhimbaza no kukurata muri umugoroba mwiza. Mwami Yesu niwe duhaye icyubahiro, niwe tuzamuye muri ano materaniro, niwe dushize hejuru, niwe dukomeje kurata Mana. Reka mu izina ryawe Data ijambo tugiye kuvuga, mwuka wera avugisha abantu, mwuka wera adukoreshe, mwuka wera abyumvise abantu, mwuka wera asobanure. Ndabizi neza kuko niwe ufite imbaraga zo gusobanura, niwe ufite imbaraga zo kumvisa. Mu izina rya Yesu Kristo Data nciye bugufi ushirwe hejuru iteka, maze Data nagushima kuko uri kumwe natwe kandi uhorana natwe ubu niwe bidashira. Kubwa Kristo tusenze umwami wacu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwiriweho neza? Yego. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Arakoze mwene Data dufashe. Asante sana. Turasoma ijambo ry'Imana ari mu gitabo cyo gutegeka kwa 2. Tasoma kitabu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ibice ni 32. Sura ni ya 32. Umurongo wa 29. Na mstari wa 29. Ya beya dufashe. Utusaidia kusoma. Numva soma neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ni uwo murongo gusa. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Amen. 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 Uyu ni umurongo tuganiraho. Hii ndiyo sura ambayo tutaongelea. Turaza no kwifashisha ayandi magambo wenda indi mirongo nyuma. Tutakuja kutumia hata maneno mengine kwa sura zingine. Hanyuma turashima Imana ise umwami wacu Yesu Kristo duhaye guterana kandi. Tunamshukuru Mungu Baba ambaye ametupa nafasi ya kukusanyika mara tena. Twari hano mu gitondo. Tulikuwepo hapa asubuhi. Rero kuba tubonye umwanya n'uburyo bwo kongera kugaruka mu nzu y'ibizina. Kwa hiyo tumepata nafasi tena jioni ya kuwa mahali hapa.
ni umugisha ukomeye cyane, ni baraka tele, ni umugisha kuba imbere y'Imana, ni baraka kuwa mbele za Mungu, ni umugisha gutinda imbere y'Imana, ni baraka kukawia mbele za Bwana. hariho numvisha avuga ngo rama ryama, ngo nashika mu rugo araryama. Kuna yule ambaye nimesikiliza akisema akifika nyumbani atalala. Ya nuko urumvaga niko niwe ariko yahawe, Hivyo ndivyo alivyo. ariko twebwe byakunze, Lakini kwa sisi ambavyo tumependezwa na kurudi, Yesu yakoze, Bwana amefanya. turaganira iri jambo, Taongelea neno, umutwe waryo uravuga ngo, kichwa cha maneno kinasema iravuga ngo safari tunayo ina mwisho. urugendo dufite rufite iherezo. Ndabizi ko aya magambo wenda wowe yarayasomye, Najua kwamba maneno haya umeyasoma, ariko ndagira ngo twongere tuyatekerezeho, lakini napendezwa na kufikiria tena kwa maneno haya. dufatikanye twese kuyatekerezaho, Tuambatane sote kwa kuyafikiria, kugira ngo ahari twumve icyo Imana ishaka kandi ili tusikilize kile ambacho Mungu anataka. sema amen. Semeni amina. Ibyabayeho, Yale yaliyokuwepo, byabayeho byose, yale yaliyokuwepo yote byagize iherezo. yamekuwa na mwisho. Hari ibyabayeho, Kuna yale yamewahi kuwa kera. huko awali. Nivuga ibyabayeho wumva abantu n'ibintu, Nikisema yale yaliyokuwepo, sikiliza kwamba ni vitu na watu, ariko mu gihe runaka bigira iherezo. lakini kwa nyakati wala kwa muda fulani ina ukomo. Bivuga ngo nibiriho Ni kusema na yale ambayo yako sasa, ubu nyine yako sasa nabyo bifite iherezo. nayo yana mwisho. Ikiriho cyose, Kila ambacho kiko, Imana yagitegekeye igihe cyo kubaho, Mungu amekiandalia nafasi ya kuwepo. ikigenera n'igihe cyo kuvira mu isi. Mungu akaandaa na muda wa kuisha, Yaba abantu, ikiwa ni watu, yaba inyamaswa, hata nyama, habe n'ibiti. hata miti. Ni uwangu ikintu cyose kibaho Ni kusema kitu chochote kigira iherezo ryacu, kina muda wacho, kandi ibyo byategetswe n'Imana. na tena hayo yameandaliwa na Mungu, wala Leo, yameamuriwa na Mungu. wumve ko gifite itangiriro gifite n'iherezo. Kile kinacho mwanzo pia kina mwisho. Hari ijambo riri mu Migani ibice 16 umurongo wa 4. Kuna mambo ambayo yako katika Methali sura 16 mstari wa 4. Wenda niba twihuse turisome cyane kugira ngo bidufashe. Ndagenda gahoro gahoro kugira ngo twumve. Migani umusomyi wacu ufate microphone we hafi. Methali, katika Methali 16 mstari wa 4. Yego, zamura ijwi. Mpe microphone. ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo, Yego. ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Amen. Ikintu cyose Imana yagitegekeye iherezo ryacu. Kila kitu chochote kilichokuwepo Mungu amekiandalia mwisho wake. Abakomeye babayeho, Wale ambao walikuwa ni wakubwa walikuwepo, mu gihe cyabo bari bazi ko batova mu isi. kwa nyakati yao walikuwa wanafikiria kwamba waweza katoka ulimwenguni. Nuko tubibona, nuko tubitewe wenda na position bafite. Kwa jinsi tunavyoviona na kadiri ya position ambayo wako nayo. Ariko ubu tuvugana ntibakiriho. Lakini kwa sasa tunavyoongelea hawapo. Hari abakene babayeho. Kuna Wakenya ambao walikuwepo. Mu gihe runaka ubukene burashira cyangwa se barazamuka. Kuna maskini ambao walikuwepo kwa nyakati fulani na wakati fulani hiyo umaskini kaisha. Hariho n'ababaye batunzi batakira batunzi. Na kuna wale ambao wamekuwa ni matajiri kwa sasa wamekuwa maskini. Ndashaka kukubwira, nataka kukuambia kwibiriho, kwa yale ambayo yako sasa, ari byiza ko tubimenya ko hari igihe bitazobaho. Ni vizuri tutambue kwamba kuna nyakati ambayo hayatakuwepo tena. Abisiraheli, wana wa Israeli, igihe kimwe bari mu rugendo, wakati mmoja walikuwa safarini, bamare ntibamenya ko urugendo barimo rubaganisha ku iherezo. Hawakufikiria kwamba safari ambao walikuwa nayo itakuwa na mwisho. Bituma batitwara neza.
ikasababisha wasitembee kwa mwenendo ambao ni sawa. wamare kutitwara neza urugendo rurabananira bo ntibarusoza nguko barutangije. Walipomaliza kuto kutembea kwa mwenendo safi, msafara wao ikawatendea kandi umugambi w'Imana kwa nuko bose bagombaga gushikira bageneye kugera. Kusudi la Mungu ilikuwa kwamba wote wafike katika nchi ya ahadi. Rero nico gituma, kwa hiyo ndiyo sababu icyo ufite ubunyine, kile unacho sasa, uri ubunyine, yule ambaye wewe jinsi ulivyo sasa, icyo uhawe ubunyine, kile ambacho umepewa leo, ugifata uzi ko utazoba ugifite ejo, ukichukulie na ukijua kwamba kesho hautakuwa nacho. Kandi numenya ko utagifite iteka, ukigundua kwamba hautakuwa nayo milele, uzacitaho cyangwe umenye iherezo ryacho bigutere gutekereza. Utaichukulia kwa uthamani na utajua mwisho wacho. Nico gituma uri gucamwa byose, ndiyo sababu na yale ambayo unapitia ndani navyo bifite iherezo, nayo yana ukomo. Bwoba ari uburwayi, ikiwa ni magonjwa, bwoba ari ubukene, ikiwa ni umaskini, bwoba ari ibibazo bitandukanye runaka, ikiwa ni shida tofauti mbalimbali, menya ko binavyo bifite iherezo. Jueni kwamba ina ukomo. Biblia yavuze twasomye, Biblia imesema mahali tumesoma, n'indirimbo ya Mose ariko aririmba sezera, ni nyimbo ya Musa aliimba kiwa anaaga. Mose yarageze igihe cyo kutandukana n'Abisiraheli, urabizi ko ari umushorera wabo. Musa alikuwa kwa muda ya kuachana na watoto wa Israeli, ngo amare arabaraga cyangwa arabasezera, akapendezwa na kuwaaga. Mu ndirimbo yaririmbye asezera yavuze amagambo menshi arimo ubuhanuzi. Kwa nyimbo aliyoimba akiwaaga kuna unabii mwingi. Abereka ukuntu alikuwa akiwaonyesha kwamba Imana yari umushorera wabo, Mungu alikuwa kiongozi wao. Ariko bageraho barirara, ikafikia muda hawakujichukulia vizuri. Ageraho aravuga ngo hari ibyo batitayeho, akamwambia kuna yale ambayo hawakujali. Aravuga ngo iyo muza kuba muri abanyabwenge, kawaambia ingekuwa nyinyi ni wenye hekima, iyo muza kuba mufite gutekereza cyane, ingekuwa nyinyi ni watu ambao wakufikiria sana, mwagombye gutekereza ku iherezo ryanyu, mungefikiria mwisho wenu. Nubango umuntu utekereza iherezo, ni kusema mtu ambaye anafikiria mwisho wake aba ari umunyabwenge, huyo ni mwenye hekima. Kugena iherezo, kutayarisha mwisho wako ni iby'abanyabwenge, ni ya wenye ujuzi. Gutegura iherezo ni iby'abanyabwenge, kutambua mwisho wako ni ya wenye hekima. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Kile ninachotaka kusema ni nini? Hari igihe twabayeho, kuna muda tulikuwepo, hari n'igihe tutazobaho, na kuna muda ambao hatutakuwepo. Rero kubitegura none, kwa hiyo kuyaandaa ni leo, ni iby'abanyabwenge, ni ya wenye hekima. Ubaye umunyabwenge, hapo wewe ni mwenye hekima, ubuhishuriwe, hapo wewe ni mwenye maono. Nico gituma rero, ndiyo sababu inzira turimo, njia ambayo tumo igana ku musozo, inafika mwisho. Nahawe gutegura umusozo w'urugendo ufite, na wewe andaa mwisho ya safari yako. Kandi kubitekereza no kubigena ubu, kuyafikiria na kuyaandaa leo, nibyo bishoboka. Hiyo inawezekana, kuko haraho bitazashoboka, kwa sababu kuna muda haitawezekana. Atubwiye ngo burije, wametuambia imekuwa ni usiku. Icyo ukora ugikorana umwete, kila ambacho unakifanya kifanye kwa bidii, kuko hari igihe bitazokunda ko ukora, kwa sababu kuna muda ambayo hautakuwa na muda wa kufanya. Hari urugendo twatangiye, kuna msafara tuliouanza, kandi urugendo ruratureba twese, tena hiyo msafara inatuangalia sote, kandi tugomba kurusoza, tena ni lazima tuifikishe mwisho. Nibashake abanyabwenge se, hata ikuwepo wenye hekima, nibashake barize bihebuje, hata ingawa wewe ni msomi vipi, nibashake batunze baguwe neza mwisi, hata wewe ni mtajiri, ariko hari iherezo, lakini kuna mwisho. Sema amen. Semeni amina. Rero kwa hiyo kama Kristo, kama wa Kristo, isho nagendere kuganira namwe uyu mugoroba none, kile ninachokusudia kuongelea na nyinyi leo, hari ukuntu abantu birara mu rugendo, kuna vile ambao watu hawajali katika safari hii, utuganisha ku iherezo ry'ubuzima bwacu, ambayo inatuelekeza mwisho wa maisha yetu. Hanyuma
alafu bakarangazwa n'ibibashukashuka aho ngaho. alafu wanazubaa kwa yale ambayo yanawazubalisha. Izo mvuga ni ibi. Kile ninachosema ni hiki. Reka mbaho urugero kugira ngo muzumve cyane. Acha niwape mfano ili msikilize sana. Reka nitize kano kantu. Acha nitumie haka chombo. Ndabizi murabyumva. Najua mtaelewa. Kuzumva kandi. Hanyuma gashira hako. Agira mustoruza mwereke icyakora. Kujeni kijana moja ni muonyeshe kile ambacho atafanya. Hano hapa uyu mugabo aravutse. Huyu amezaliwa. Alex aravutse. Alex amezaliwa. Alex avutse. Alex alipomaliza kuzaliwa, abantu barabimenye. Watu wamejua. Iwabo baranezerwa. Hata kwao wakafurahi. Bishimira ko Alex avutse. Wakafurahi kwamba Alex amezaliwa. Rero abatangira urugendo rwo kubaho. Hapo ameanza msafara wa maisha. Rumuganisha ku iherezo nanone ambayo inamuelekeza kwa mwisho. Kuko twavuze ngo kile kilicho mwanzo. Kuko twavuze igifite itangiriro na kina mwisho. Gifite n'iherezo. Ibishaka biba abantu. Hata ikuwe mtu cyangwa inyamaswa cyangwa ibindi kuko nabivuze. Wala mnyama wala kitu chochote. Alex afite urugendo rwo iherezo rye riri hano. Alex mwisho wake yuko hapa. Nuwango hano ni kusema kwamba hapa katikati nicho kibuga hawe. Hii ndio uwanja ambaye amepewa. Hii intervali yo kuva hano na hano. Hii nafasi ya kutoka hapa mpaka hapa. Niyo hari ubuzima bwa Alex. Hapa katikati ndio kuna maisha ya Alex. Lero Alex hano. Kwa hiyo Alex ahawe amahirwe n'Imana. Amepewa chance na Mungu yo gutegura iherezo rye, ambayo ni ya kuandaa mwisho wake. Kandi atangira kubitegura kiri hano kuko tena ataanza kuyaandaa akiwa hapa. Alex azigihe avutse. Alex amejua siku yake ya kuzaliwa. Ariko ntazi hano iherezo ryiwe hano. Lakini hajue mwisho wa maisha yake hano hapa. Hazwi n'Imana. Hapa kunajulikana na Mungu peke yake. Rero Alex agombe rero atangira agenda urugendo ruganisha kwa hiyo Alex anaanza msafara ambayo ikielekea kwa mwisho wa maisha yake. Hanyuma mugihe ari mu rugendo, wakati amo katika msafara, kuko ico ategerezwa gukora n'ugutumberi agana. Kile ambacho anakusudia ni kutazama mahali anaendekea. Nugukomeza kureba neza kugira ngo iherezo rye rizabe ryiza. Ni kuendelea kutazama ili mwisho wake ikuwe vizuri. Kuko iherezo ry'abana b'Imana bagombe baritegure bakiri mwisi. Sababu mwisho wa wanadamu wala watoto wa Mungu ni lazima waandae wakiwa katika ulimwengu. Nuko wagomba kwiyaranja agatumbira gusa imbere. Ni lazima aendelee kutazama mbele. Umutima wende uname ngurebe ibizahura nabyo mu rugendo. Moyo wake usizubae wala usiangalie chini kwa yale ambayo anakumbana nayo njiani. Wende urugero kugira ngo muzumve. Mfano ili msikilize. Ana mafaranga. Hizi ni pesa. Kwa mnayobona? Mmeyaona? Sasa Alex twavuze ngo afite intumbero yo gutanga amaso imbere yiwe. Yeye ana mwelekeo ya kuendelea kutazama mbele yake. Kugira ngo hakikishe ko atarangazwa n'ibizabona mu isi. Ili hakikishe kwamba asizubaye na yale ambayo yanamzubalisha ulimwenguni. Kugira ngo azinjire mu mugambi mwiza w'Imana kuba. Ili afikie kwa kusudi la Mungu ambaye amemwandalia. Hanyuma Alex rero ari mu rugendo. Hapo sasa Alex yako katika msafara. Ahuye n'ibimushuka. Amekumbana na yale ambayo yanamdanganya. Timuona kwa Alex yarangari hivi. Si mumeona anazuba. Ubu ni ubutunzi. Hii ni pesa wala utajiri. Kandi sina namubwiye. Tena sijamwambia. None kuri ariko agenda nimwabonye ko ari kugenda agira gutya arugenda. Si mumeona ameenda akizuba akiangalia pembeni. Nduguma ngo ivyo yarangiye ifaranga kandi navuze ngo ratumbera imbere gusa komeza. Nikusema amezuba akitazama pesa na tena nimemwambia kwamba ni lazima angalie mbele tu. Kugira ngo ahanga amaso imbere yiwe areke kurangazwa n'izabona. Ni lazima angalie mbele, macho yake yaweke mbele ili asizubaye. Alex yahushije. Alex
zote. ni ukuvuga ngo imbere hiwe ni hafi, Ni kusema mbele yake ni karibu, yarangajwe n'ivyo abona, amezubarishwa na yale ambayo anayaona. urugendo azarurangiza nabi kubera kuko ntiyatumbereye imbere ngo agende neza. Hapo msafara atamaliza vibaya kwa sababu hajaendelea kuangalia macho yake mbele. Ubundi itangira ni rito ariko iherezo niryo riza riba rinini. Kwa maana mwanzo, kila mwanzo ni mdogo, lakini mwisho ni mkubwa. Usome Umubwiriza ibice 7 umurongo wa 8. Kisoma kitabu hicho Ibice 7 umurongo wa 8 Umubwiriza. sura 7 mstari wake wa 8, Ecclesiastes. Yego. ibintu byose bifite iherezo ry'ikintu cyose riruta itangiro ryacyo. Uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'umwibone. Ni ukuvuga ngo iherezo ry'ikintu cyose, Ni kusema mwisho wa kila kitu chote riruta itangira ry'ikintu cyose. inazidi mwanzo wa kitu chochote. Iyo utangiye inzu, Ukianza nyumba, abantu babona kuri kubaka, watu wanaona kwamba unajenga, ariko iyo yuzuye lakini kijaa, haba celebration. hapo kuna kuwa Ni kucelebrate. ukuvuga ngo gutangira ndi bigira imbaraga ngo kurangiza. Ni kusema kuanza haina nguvu kama mwisho. Abantu bose batangarira iyo nzu ukuntu yubatse n'ukuntu Watu ikomeye. wote huwa wanashangaa kwa gisi nyumba hiyo imejengwa, Kubera ko icyari gitoya kibaye kinini kwa kigagaye, sababu kile ambacho kimeanza kikiwa kidogo kimekuwa kubwa. abantu bakagitangarira. Watu wanakishangalia. Rero Kwa hiyo gutangira ni bito, kwanza ni kudogo, ariko gusozera lakini mwisho, kumalizia, nivyo biba binini. hayo ndiyo yanakuwa makubwa. Twakurikiye umwami Yesu, Tumemfuata Bwana Yesu, mu nzira turi mu rugendo ko turagana ibwami ku Mana, tumo katika msafara ambayo inaelekea kwenye ufalme wa ariko Bwana. bahiriwe n'abanyentwari n'abagabo nyabagabo bakwiriye gushimwa no kurata n'abasozere neza muri Kristo Yesu. Lakini wale wenye kuwa heri na mashujaa ambao wameanza safari hii ni wale ambao wamefika mwisho vizuri. Baramu yigeze kubona iherezo ry'Abisiraheli. Balamu amewahi kuona mwisho wa watoto wa Israeli. Kubara 23 bice umurongo wa 23 bice igice umurongo wa 10. Numbers 23. Baramu yabonye iherezo ryabo. Balamu ameona mwisho wao, Aravuga ngo ni igitangaza. kasema ni ajabu, Mbonye iherezo ry'abana b'Imana. nimeona mwisho wa watoto wa Mungu. Icyama naje nkazarangiza nkabo. Akasema kwamba natamani na mimi niwe na mwisho huu. Arabyifuza, Akatamani, arabikenera, akatamani, kubera kuko yabonye bidasanzwe, sababu ameona ni kitu ambacho si cha kawaida, kubera ku iherezo sababu mwisho yao ryari risamaje, ilikuwa ni ya thamani, ryari rinejeje, ilikuwa ni ya yenye furaha, inapendeza, kuko barangije neza, sababu wamemaliza mwendo wao salama, baguwe neza, na wako salama. Rero nahawe nawe, Kwa hiyo na wewe ni hivyo, ufite umwanya wo gutegura iherezo ryawe. wewe una muda ya kuandaa mwisho wako, Ufite umwanya wo kwita ku iherezo ryawe, una muda wa kuendelea kujali mwisho wako, kubera ku iherezo ryo rirahari, sababu mwisho ipo. ariko Lakini rizoba rimeze rite? itakuwa vipi? Ariko Lakini rizorangira gute? utamalizia vipi? Hari abandi babizifuje, Kuna wale ambao wametamani pia, barabisenga, wakaomba. nusoma muri Zaburi 39, Ukisoma Zaburi katika 39 umurongo wa 5, mstari wa 5, Dawidi yarabisenze, Dawidi ameomba, aravuga ngo unigishe kubara iminsi yanjye, kasema unifundishe kuhesabu siku za maisha yangu, iherezo ry'iminsi yanjye, ili nijue mwisho wa siku zangu, kugira hari ngo ndangize neza, ili nimalize mwendo wangu salama. Rero ndagusaba muri no mugoroba, Kwa hiyo nakuomba jioni ya leo mpendwa, umutima wawe, moyo wako, tusamari, moyo wako usizubae, turangazwe usizubalishwe n'ibyo wohura nabyo muri na rugendo, yale unayokumbana katika msafara huyu. wite ku iherezo ryawe, Ujali mwisho wako, utegure ejo hawe, uandae kesho yako, kuko kubaho karahari kwa sababu huyo mwisho wako yuko mu rugendo. Rero katika msafara. harabavuga ngo runaka yankwajije,
Kuna wale ambao wanasema, kuna wale ambao wamenikwaza. runaka niwe wateye ibi byose. Mtu fulani ni amesababisha haya yote. Ariko kwihangana, Lakini uvumilivu kugira ngo ugere ku musozo mwiza, ili ufikie ukomo mzuri, nivyo abanyembaraga, nivyo abanyentwari, ni wale wenye nguvu, ni wale mashujaa. ndagusanga umutima wawe focusing ugana. Natamani ufocus moyo wako mahali unaelekea. Wenda usamaririwe uwo ukuri ruhande. Usizubalishwe na yule ambaye yuko pembeni Ngo yako. pastor yangwajije, Ukisema pastor amenikwaza, nawe ufite kibarua yo gutumbera iyagana. wewe naye ana kusudi la kuendelea kutazama mbele Kuko zake, nawe afite iherezo ryiwe, naye ana mwisho wake. byanga byakunda, Upende usipopenda, agomba azorigeremo. ni lazima afikie mwisho Wewe wake. muntu ku giti ciwe Kwa hiyo kila mtu kibinafsi atengeneze iherezo ryiwe, atengeneze mwisho wake, kuko nivyo by'abanyabwenge, kwa sababu hayo ni wenye hekima. kuko nivyo by'abagabo. Hiyo ni ya waume. Ariko rero nitwumva ko twahejeje, Tukisikiliza kwamba tumemaliza, bizatuma imitima yacu isamazwa n'ibirino, itasababisha mioyo yetu izubae kwa yale ambayo yako humo, hanyuma dusozere nabi, alafu tuwe na mwisho mbaya. sema amen. Semeni amina. Reka dusome Petero wa mbere ibice Acha 2 umurongo wa 7. Tusome Petero wa kwanza sura 4 mstari wa 7. Petero wa mbere 4:7. Iherezo rya byose riri bugufi, Yego. nuko mugira ubwenge, mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Iherezo ry'ibintu byose riri bugufi. Mwisho wa mambo yote yako karibu. Nukuvuga ngo buri muntu afite, nikuko nabivuze mbere kuri rugero, Ni kusema kwamba kama mfano niliopeana hapa, ubu nyine navuze ngo Alex we yogarukira hano, nimesema kwamba Alex anaweza kafikia mwisho hapa, ariko Nyandabara yogera hano, lakini Nyandabara anaweza kafikia huko ubwo mwisho. tuvuge ko hano kuva hano n'ahari hari nk'imyaka 20 wahawe gusa yo kubaho, Ni kusema kwamba kutoka hapo mpaka hapo ni miaka 20. ariko kuva hari ukagera hano wenda ni nka 70. Kutoka hapa mpaka huko ni miaka 70. Nukuvuga ngo ibyo byose bigenwa n'Imana. Ni kusema hayo yote yanaandaliwa na Mungu. Ariko bano bose ari uwa hafi ari uwa kure wese ategerezwa rero kugena iherezo ryiwe neza. Ikiwa ni wa miaka karibu wala miaka ya mbali, kila mtu yoyote ana kusudi ya kuandaa mwisho wake. Kubera ko biravuze ngo iherezo ry'ibintu byose rirageze. Sababu Biblia imesema mwisho wa vitu yote yiko karibu. Abakristo ni mukanguke. Wakristo amkeni. Turabahwituye mu izina rya Yesu. Tunawaamsha katika jina la Yesu. Ngo wite ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Ujali mwisho wa safara wako. Umenye ko ari ufite ubushobozi bwo kubigena. Ufite ubushobozi, ufite, wewe una nguvu, una uwezo. naho nusamara Ukizubaa, igihe kizakurangirana kandi utariteguye nguko bikwiriye. Wakati itaisha na wewe bado haujaandaa mwisho wako, Kuko utazi igihe wahawe n'Imana, kwa sababu haujue muda ambayo umepewa na Mungu. Dusome kandi ahandi hamwe, hanyuma gira tuze gukomeza ndangize. Tutasoma mahali pengine pamoja ili tuendelee. Timotheo wa 2 ibice 2 umurongo wa 6. Timotheo wa 2 sura 2 mstari wa 6. Dusomera aho ngaho. Soma mahali hapo. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Timotheo wa 2:6. Timotheo wa 2:4-6. Timotheo wa 2:4-6. Kuko njyeweho maze kumera nk'igisukwa ku gicaniro. Yego. Igihe cyo kugenda kwanje gisohoye. Yego. Narwanye intambara nziza. Yego. Narangije urugendo. Yego. Narinze byo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, Yego. ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. 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 Si we wenyine, si yeye peke yake, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose, bali ni wale ambao wamependezwa kuonekana hari kwa igitondo Mungu. cyiza Kuna asubuhi njema dutegereje,
ambayo tunatarajia. hari igitondo cy'umugisha Kuna asubuhi ya baraka, abarinze kwizera kwabo, wale ambao wamechunga imani yao, abatengeneje iherezo ry'urugendo rwabo, ambao wametengeneza mwisho wa msafara wao, bazishimana n'umwami wabo, ambao watafurahi na Bwana wao. nimukura amaso, nimuterere amaso murebe hirya, Mutazame mwisho, mkiona mwisho. nimuve hano mwiki, Mtoke hapa mwiki karibu. nimuve hano Nairobi, Mtoke Nairobi. nimuve muri Kenya, Mtoke Kenya kwa muve no ujumla. muri Amerika, Mtoke hata Amerika. muve no banyabyinshi n'abega n'abasinzi, Mtoke kwa ukoo yoyote ambao imitima yanyu irenga ibyo, moyo wenu iwe zaidi ya hayo. mutekereze hirya y'ibyo, Mufikirie nyuma ya hayo zaidi ya hii. nitugira umwete wo gutekereza hirya y'ibyo, nitugira umwete wo gutekereza hirya y'ibyo, Tukiwa na bidii ya kufikiria zaidi ya hayo, bizotuma itasababisha imitima yacu mioyo yetu ihora yifuza umwami, itaendelea kumtamani ihora Bwana, yifuza kuzobana n'ab'Imana. itazidi kutamani kuwa pamoja na wale wa Paulo Bwana. yarabyifujije, Paulo ametamani, ageze ku musozo alipofika kwa ukomo wake arabyishimira, akaifurahia, aravuga ngo akasema, maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, nimekuwa kama yale ya kuwekwa kwenye madhabahu, narizi byo kwizera, lakini nimechunga imani yangu, ntegereje ninatarajia kuzahembwa, kuzawadiwa, ntegereje kuzabona umwami wanjye ninatarajia kumuona Bwana wangu ku musozo w'urugendo natangiye. kwa mwisho wa msafara Mu niliyouanza. gitabo cy'Abafilipi Katika kitabu cha Wafilipi hari aho yavuze, kuna mahali Paulo amesema, aravuga ngo mbeze mu rugabangabo, sema nimekuwa katikati, nifuza kugenda, ninatamani kwenda, ariko none kandi nkeneye kubana namwe, lakini natamani tena kuendelea kuwa pamoja nanyi, kugira ngo mbagirire umumaro. ili Bisa nkaho hari nk'iryo amaziko, najua neno hili ni kama la maziko, ariko lakini imenisaidia, byaramfashije, imenijenga, kubera ko namenye neza ku iherezo ry'ikiri kintu cyose girihari, nimegundua kwamba kila kitu chochote kina mwisho. kandi ijambo ry'Imana rintegeka gutekereza ava mbere y'iherezo ryanje. Tena neno la Mungu imenisababisha kufikiria mwisho wa maisha yangu, kandi nkamenya neza ko mbifite mu burenganzira bwo kuritegura ryoba ryiza cyangwa rikaba ribi bitewe n'uko abizemo. nimegundua kwamba kuna mwisho wa maisha ni mzuri wala mbaya. Kandi ivyo rero bigatuma ngira n'umwete, Hayo sasa itanisababisha niwe na bidii wo gushakana, wa kutafuta, wo kwifuza wa kutamani Imana Mungu umutima wanje, na kwa moyo wangu, kugira ngo nzosozere nk'intwari zanesha, ili nimalize mwendo wangu kama shujaa wengine. rero ibindi byose bombwira hano, Kwa hiyo yale yote wanaweza wakaniambia hapa, cyangwa ikindi cyose wohura nacyo hano, wala kitu chochote unaweza kukumbana nacho, cyo gufata umwanya, kisikuchukulie muda, kuko uzi neza ko sababu unajua kwamba nacyo nubwo kikugoye n'iki gihe runaka, hata nacho kinakusumbua, kina muda fulani, kandi kitagomze kuba impamvu nini cyane isiwe sababu kubwa woshiraho umutima. ambayo utawekelea moyo. Nagiye nganira n'abantu bafite ibibazo bitandukanye, Nimewahi kuongea na watu wana shida tofauti. umuntu agashira umutima kukimuremereye, Mtu anaweka moyo wake zaidi kwa yale yanayomlemea, akibagirwa iby'agaciro biri hejuru, anasahau yale ambayo ni ya thamani ambayo yako nyuma ya hiyo shida. urugero Safari akavuga ngo nararwajije, akasema kwamba mimi nimegonjesha, narivujije, nimetibiwa, biranga, ikakataa. asiga muntu yotekereza no mu bapfumu naho birashoboka, Kinachobaki naweza nikafikiria kwa waganga, kubera ko umutima wiwe sababu moyo wake yawushize ku kibazo kimuremereye, amewekelea zaidi kwa shida ambayo inamlemea, yunama kubimugoye, ameinaba kwa yale ambayo yanamsumbua, bituma umutima wiwe utunamuka ngo abone Imana cyangwa yifuza Imana, inasababisha moyo wake usinatazame juu, uangalie Mungu wake. rero ibyo bigatuma husha. Hayo yanasababisha. Ubwo rero nahawe, Kwa hiyo ni yako, fikiria mwisho wa safari yako, tekereza iherezo ry'urugendo rwawe. ngo bankwajije, Nasema umegonjesha, ngo ndagiye mvuye mu ikanisa, akasema nimetoka kanisani, cyangwa umugore yansuzuguye, kwamba mke amenizarau, je umuntu w'umugabo
mimi mume kabisa, ukabukubisa ikofi unamchapa kofi, ukera ukabura gushishi, hapo umesote, kubera kuko witaye kuri iyo circumstance uhuye nayo. Umejali yale ambayo yako pembeni yako. Ngo bamvuze, sema wamenisema, ngo baranduze, kwamba wameniloga. ukamugenda ukasha kugutongana ngo kwa runaka ngo bavuze ngo numurozi. Unaenda kuzozana kwa mtu ambao wamesema kwamba yeye ni mchawi. Icyo shaka kuvuga, mwumve ko ndashaka ko imitima yanyu yunamuka. Kile ninachotaka kusema, natamani mioyo yenu itazame juu, itoke chini na itazame juu kwa vitu vyote. Imitima yacu itabasha kutekereza imbere aho tugana. Mioyo yetu ifikirie mbele mahali tunaelekea. Iyo uri umukristo uri muri urwo rwego, ikiwa wewe ni mkristo ambayo uko kwa level hiyo, ntacyo guhungabanya mu rugendo, hakuna kile ambacho kitakutingisa kwa msafara. Kandi nibyo duhura navyo nibyigihe gito. Yale tunayokumbana nayo ni ya muda fulani. Gusa ugeze mu kibazo runaka, ukiwa katika shida fulani, hari igihe utekereza ko kitazorangira. Kuna mara unafikiria kwamba shida hiyo haitaisha. Igihe kimwe nigeze kuba ahantu, nyakati moja niliwahi kuwa mahali, inzara irandya, njaa ikamuuma. Inzara irandya kweli, njaa ikamuuma na ikamuuma kabisa. Umuzi umwe nja mu murima w'ibijumba by'abandi. Siku moja kaingia kwa shamba la viazi ya watu. No ndangira gukura umurima w'abandi utari uwanje. Akaanza kutoa viazi kwa shamba la wenyewe. Ndabihekenya. Akakula, akatumia, akianza kula. Umuzi murambwira ati ariko, moyo ikamwambia kwamba uyu murima ko atari nyoko wawuhinze, hii shamba si ya mama mzazi wako. uwo gusanga nyiri umurima, gusanga muri umurima, mwenyeji wa shamba hii akikukuta mahali hapa, akagirisha kutwara iyo baguhohoteye na kikufanya vibaya, hapo itakuwa vipi? Ariko ni ibihe naje nari ndimo, lakini ni nyakati alikuwa anakumbana nazo. Undi munsi, siku ingine, no bya bijumba ndabibura, hata hiyo viazi akakosa. Mbona igisusa kwa Kiswahili ni nini? Okay, ndasoroma. Akachukua hiyo malenge kama malenge, ndabirya bibisi, akakula mbichi bila kupigiwa. Ntabwo numvaga iyo nzara izoshira, hakuwa nafikiria kwamba njaa hiyo itaisha, kandi numvaga muzukuri nkari ryoherezo none y'ubuzima bwanjye. Tena alikuwa nafikiria kwamba hiyo ndiyo mwisho ya maisha yake. Kubera igihe kimwe nigeze guhura n'umuntu nyine muri ibyo bihe narananutse cyane, nuko ngana namwe murabibona. Aliwahi kukutana na mtu alikuwa kwa nyakati hizo akiwa mkonde sana, ndananuka bifatika, akakonda zaidi. Aramya ngo yambaye. Alipomuona akashangaa, ati nono mbuye n'umuzimu kumanywa, asema nimekumbana na pepo yo mchana. Kubera ubuzima situation nabaga mwiremereye, sababu ya maisha alikuwa amekumbana nayo. Burya bazima ziga batorokirimbi bakaza no mu bantu, uri umuntu wewe. Akauliza, je, wewe ni mtu kweli? Ariko nukubera ubuzima bubi narindi mu cyo gihe, lakini ilikuwa ni sababu ya maisha wala nyakati alikuwa nakumbana nazo. Ariko icyo gihe umva amateka, ko ndavuga amateka byarashize, lakini nyakati hizo imekuwa historia, imeisha. Amen. Uvuga ngo hari itangira ry'ikintu, hari n'iherezo ry'ikintu. Kuna chanzo cha kitu na kuna mwisho ya kitu. Izamba sasa kwicoge bagaza dukabutura ducitse. Bagaza dukabutura ducitse. Kuna walikuwa wanawapea kinyasa ambayo inakatika, bakadukuburira. Alikuwa wanawapea ambayo ni ya second. Waje guhura n'umuntu, ukitaka kukutana na mtu kugira ngo atamenya ko ukamugenda gutya mutandukanye, unatembea hivyo ili wasijue. Ibyo bihe wenda wosanga nawe warabibayemo, hizo nyakati na wewe pia kuna mara umekupitia ndani. Ariko byarashize, lakini imekuwa historia, zabaye amateka, imekuwa historia, kubera ko Imana yabishize iherezo, sababu Mungu ameweka ukomo. Nico kimwe n'uburwayi wowe ufite, ni sawa sawa na ugonjwa unaweza kuwa nayo. Ejo nariko ndera umwete abamama bari mu haruguru,
Jana nilikuwa nikiwaelezea wamama hapa ambao walikuwa na watoto hapa. mbabwira ko nigeze kurwaza umwana imyaka 4. Nilikuwa ninawaambia kwamba nimewahi kugonjesha mtoto kwa miaka 4. Ndasenga, Nikaomba, ndiriza, nikafunga maombi ya kufunga, baransengera bashoboye, na wandugu wakanisaidia kuomba. ariko muri iyo myaka 4 byaje kukunda iyo myaka 4, ariko mbere yaho byaranze. Lakini mbele ya hiyo miaka 4 ilikuwa imekata. Nabonaga muzukuri ngaho ubuzima bw'umwana wanje buri muri danger. Alikuwa anafikiria kwamba maisha ya mwanawe yako katika hatari. Sinageza muzana hano muri rusengero, kandi muzamwibuka. Nilikuwa namleta katika kanisa hili na pastor mugwaneza, zangeza mperekeje mugwaneza tukanzana rema mno. Walikuwa namleta pamoja na pastor Mugwaneza hapa. Mwageza mwe imbabazi zituma ngenda n'umwana. Mlikuwa mnafikiria ni nini inasababisha nitembee na mtoto? Ni kibazo yari afite ni shida ambayo alikuwa nayo, ariko Imana yaragikuyeho. Lakini Mungu ameweka mwisho, ametoa. Sema amen. Amen. Chabaye amateka, imekuwa historia. Nguko uko ubuzima bwacu bumeze. Hivyo ndivyo maisha yetu ilivyo. Ibi tugo nyine bifite iherezo. Yale ambayo yanatusumbua leo yana mwisho. Cyo kimwe n'ubuzima bwacu bufite iherezo. Ni sawa sawa na maisha yetu yako na mwisho. Ubwo rero ndagutera umwete mu mugoroba ndangiza. Kwa hiyo ninakuweka moyo nikimalizia, kugira ngo imitima yanyu yunamuke, ili mioyo yenu itazame juu. Turebe Imana, tumtazame Yesu, tumbere Imana, tutazame Yesu. Kubera namenye neza ko inshingano nkuru dufite mu isi. Nimegundua vizuri kwamba nikigomze kudukipinga busy buri munsi. Kila ambacho tunapasha kuwekelea moyo ambayo kituweke busy siku zote, nugora utunganya ubuzima, uhuza ubuzima bwawe n'Imana, donc ubusanisha n'Imana, ni kuendelea kuambatanisha maisha yako na Bwana. Umutima wako uri connected n'Imana. Moyo wako endelee kuwa connected kwa Bwana. Ukifuza guhora uhambiriye ku Mana, uendelee kutamani kuambatana na Mungu. Kubera kutazi kwiherezo ry'ubuzima bwawe sababu ujue mwisho ya maisha yako inaweza kuwa karibu wala mbali. Uko niko kuritegura. Hiyo ndiyo kuandaa. Uko niko kuritekerezaho. Hiyo ndiyo kufikiria. Niko kurichora. Hiyo ndiyo kuchora. Ugachora ukamuchora ukamuvuga ngo wenda uyu mwana mfite Imana yaramumpaye mu gihe runaka. Unachora unafikiria kwamba mtoto huyu Mungu amenipa kwa muda fulani. Tangu umugore mbana nawe Imana yamumpaye igihe runaka. Hata mke wako Mungu amenipea kwa kuishi naye kwa muda fulani. Reka mubanire neza. Acha niwe naye vizuri. Simbi impamvu yo gutuma iherezo rye ryoba ribi. Simbi impamvu yo gutuma iherezo ryoba ribi. Mimi nisiwe sababu ya kusababisha maisha yake wala mwisho wake iwe vibaya. Hari umugabo umwe munyabwenge. Kuna mume ambayo ni mjuzi mwenye hekima, yitwa Maniro, yarapfuye. Yeye alikuwa anaitwa Mandela, amefariki. Maniro. Sorry. Nuva yanditse ibitabo byinshi cyane. Ameandika vitabu nyingi sana. Yageza abwira abana, yageza itoza abana be n'urugo rwe. Alikuwa anafunza watoto wake hata boma lake. Akababwira ngo umunsi umwe amutekereza, nigeze kumva na Apotre bivuga. Ngo umunsi umwe mwama mutekereza ko mwosanga napfuye. Akawaambia kwamba kuna siku mnaweza mkafikiria kwamba mtakutana nimefariki. Hanyuma mutangire mutekereza uko ngomana yajinga buno butunzi bwose dufite. Alafu mufikirie namna ya kumanaji utajiri ambao tuko nayo. Agenda toza abana biwe, akaendelea kuwafunza watoto wake. Abigisha kumanajinga ibyo atunze, yari mutunzi cyane. Alikuwa anawafunza kumanaji utajiri alikuwa nayo. No kuyobora kanisa afite, na kuongoza kanisa alikuwa nayo. Akabumvisa nkaho adahari, donc akababwira ngo nimutekereze ko ndahari. Anawaambia fikiria kwamba mimi sipo. No mutekereze uko mwotunganya ibi bisigaye. Mufikirie yale mnaweza mkayatengeneza. Ati rero bizobafasha no mugendeza abandi kumwe namwe. Hiyo itasababisha kuwasaidia na wakati ambao sitakuwa pamoja nanyi. Gutunganya, kuendelea kutunza vizuri. Gutunganya ubuzima bw'itorero. Kutunza vizuri maisha ya kanisa. No gutunganya ubutunzi mbazoba mbasiki. Na kutunza vizuri utajiri niliowaachia. Yabatojeje gutyo. Aliwafundisha hivyo. Nyuma y'igihe gito. Nyuma ya muda fulani. Yarapfuye n'umugore bapfuye bavana muri Kenya basubiye babo
iriya muri wakafariki, wakaaga wote wawili, mume na mke wake. ni igihugu kiba munsi ya Amerika Latine. Latine Ni- Amerika majepfo y'Epfo Amerika Yeah. state USA munsi yabo ni mu gihugu kiba munsi Ni yacu. katika nchi za Marekani ya chini ya kusini. Ubu mwana we ni umuhanga cyane. Kwa hiyo mtoto wake kwa leo ni mjuzi, ni mtaalamu sana. Ubu ngubu ni uyobora ikanisa rya se. Yeye ndiye anaongoza kanisa la babaye. Kandi aratumirwa mu university akomeye cyane kwigisha. Tena anaalikwa kwa university ambayo ni kubwa sana. Kubera isi yaramuteguye. Sababu baba yake amemwandaa. Amutegura kwakira iherezo ry'iwe. Amemwandaa kupokea mwisho wa baba yake. Dari iherezo rirategurwa. Kwa hiyo mwisho inaandaliwa. Imitima yanyu rero nitegure. Mioyo yenu iandae kesho yenu. Kubera ko harahari. Sababu kesho yenu iko. Hoba heza. Naweza kuwa pazuri. Hoba habi. Wala pabaya. Bijanye nuko wateguye. Itafuatana na jinsi umeandaa. Kandi bizatuma mutagirizo mufana abantu benshi. Tena itasababisha usizozane na watu wengine. Kuko muzoba muri concentre n'iherezo ryanyu. Sababu wewe utafocus kwa mwisho wako. Umuntu navuga umwumve nk'umuntu. Mtu akiongea msikilize kama mwenzio. Kandi umwihanganire. Tena umuvumilie. Kubera kudashaka kufocus, losing focus yangu. Sababu utaendelea kutazama mwisho wako. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Imana ibiteho. Mungu awajali. Ibaye gutekereza ejo hanyu heza. Uendelee kufikiria kesho yako. Ndabizi neza kuko turi hano ariko ejo tuzoba tuhari. Najua leo tuko hapa lakini kesho hatutakuwepo. Ikindi ntoreka kubabwira. Kingine ambacho nitamalizia, uhari inyigisho nyinshi. Kwa leo kuna mafundisho mengi. N'ubwenge bwinshi. Na hekima nyingi. Wakristo ube maso. Iweni macho. Umuntu wese, kila mtu yote ashobora, anaweza kumenya Imana, kujua Mungu, Imana ikamumenya, na Mungu anamtambua, Imana ikamubera umushorera, Mungu anakuwa kiongozi, utiriwe wongorerwa n'abantu, bila kuelezewa na wanadamu. Umutima w'umuntu usetinzemo kumenya Imana. Moyo wa mtu ina uwezo wa kumjua Mungu mugwishaka wakati unapomtafuta Mungu. Mfite inshuti yanjye twasenganye. Kuna rafiki tuliyoomba naye. Twasenganye igihe kirekire. Tumeomba naye kwa muda wa kutosha. Ariko kubera ubwenge bw'inaha, lakini kwa sababu ya mambo ya sasa, yahuye n'umuzungu umwe. Amekumbana na mzungu mmoja. Aramwigisha. Akamfunza. Aramwigisha. Akamfunza. Aramwerekera. Akamuonyesha. Amutega amatwi. Akampa masikio. Amararahusha. Ngoma ararahusha. Alafu akasoti. Araza arambwira. Akakuja kanielezea. Yarangendereye iwanje. Yarangendereye iwanje. Amemtembelea kwake. Arambwira ngo iri sezerano rya kera ryose. Akamwambia agano la kale lote ngo na makuru atagifite icyamaze. Ni habari ambazo hazina faida tena. Kishuti yanje twasenganye. Kama rafiki tumeomba. Ndagusabye. Ninakuomba. Rejeta iri sezerano rya kera ryose. Kutupilia mbali agano la kale. Tumare twite ku isezerano risha. Alafu tujali agano la mpya. Kandi kigenderewe. Tena kile kinachotarajiwa. Ni Kristo. Ni Kristo peke yake. Abo ni babyitwa abanyabuntu. Ni wale ambao ni watu ya grace. Icyo naringendere kuvuga niki? Kile ninachotaka kuelezea ni nini? Muri no minsi. Katika nyakati hizi. Hari ubuhanuzi bwinshi. Kuna unabii mwingi. Hari abahanuzi benshi. Kuna wanabii wengi. Hari inyigisho nyinshi. Kuna mafundisho mengi. Hari amayishurirwa menshi. Kuna ufunuo mwingi. Hari ubwenge bugwiriye. Kuna hekima tofauti. Umutima wawe, moyo wako ufite kapasite yo kumenya Imana. Una uwezo wa kumjua Mungu. Bivuye ku Mana data twese yonyine. Ikitoka kwa Mungu peke yake Baba. Kitabu hiki ni mshorera wacu twese. Biblia ni mwelekeo wetu wala ni kiongozi wetu. Iyi ni imwe kuri twese. Ni moja kwa sisi sote. Kandi urugero ni rumwe kuri twese. Pia kiwango kimoja kwa sote. Ariwe Kristo.
ni Kristo. naho nimutaba amaso Msipokuwa macho, muzasamarira ibyo bavuga, mutazubalishwa na yale wanaongelea. wiruka. Ukimbie hapa na hapa. Umuntu umwe yarambwiye ejo, Mtu mmoja aliniambia jana, ngo baramuhanuriye, wamemtabiria ngo umwana we baramuroze ngo kugera kiwango ngo adashobora gukira. Mtoto wake wamemroga kufikia kiwango ambao hawezi kapona. Nukubesha, Ni udanganyifu. imvugo y'Imana ntizivuga ngo ntibishoboka. Msemo wa Mungu haiseme kwamba haitawezekana. Imana ntizivuga ngo ntibishoboka. Mungu hawezi kasema kwamba haiwezekani, kuko bishobokera bizera, sababu inawezekana kwa wale wenye imani. Rero ubwenge bw'inaha ngaha ni mubwirinde, Sababu kuna mambo mengi ya watu ya ulimwengu. Tusome ijambo ry'Imana, Tusome neno la Mungu. Urisome uko uzumva, Usome neno la Mungu jinsi unavyolisikia. Usenga Imana, Uombe Mungu. Imana izaduha iherezo ryiza. Mungu atakupa mwisho mzuri. Imana isoze urugendo rwiza watangirwa. Mungu atasababisha msafara wako ufike salama. Kuko Imana ikwitayeho, Sababu Mungu anakujali. Imana iragukunda, Mungu anakupenda. Imana iragushaka, Mungu anakutamani. ikurehereza kuyisanga, Anakutafuta mkaribie. Biblia bangu iyo uteye intambwe imwe, Biblia inasema ukipiga hatua moja, witera intambwe 99 gusanga. Yeye anakupiga hatua 99 akikukutana. Ubwo rero ntiyagira umunebwe mu gutekereza Imana, Usiwe mdhaifu kwa kufikiria Mungu. Kandi no guhanga amasumba byose. Pia tumtazame Yesu peke yake. Kuko hari ibibazo byinshi umuntu azayumva, sababu shida ambazo tunasikiliza nyingi ukabona bitakagombye gutinza mu rugendo no kurangara. Unaona siyo sababu ya kuendelea kukuchelewesha katika safari. Data bahumugisha, Mungu awabariki. Turabakunda, tunawapenda, twifuza ku mitima yanyu yokunambuka ikabona Imana. Tunatamani mioyo yenu iendelee kumjua Mungu. Kandi ntihagire ureba, tukarebe n'umushumba wawe, reka kumukipinge bizi. Usitazame hata pasta wako wala mtu yoyote. Umuntu wese mu ikanisa uzazamuso urangari umuntu gusa. Usitazame mtu yoyote kwa nisani, uzubaye. Batubwiye ngo buri wese agomba kuba anafite purpose. Buri wese agomba kuba ari anafite purpose. Kila mtu yoyote ni lazima awe na lengo. Kuko twahuriye hano intego twese ari imwe. Sababu tumekutana hapa sote tukiwa na lengo moja. Niyo kuzabana n'umwami wacu. Ni lengo kubwa ni kuwa pamoja na Bwana wetu. Rero icyo wumvishe ndikiguca intege. Kwa hiyo yale unayoyasikiliza yasikukate moyo. Nushaka ucyumvire hano. Hata ukisikilize mahali hapa. Ariko ndiba impamvu umutima wawe uremera ututumbe. Usisababishe moyo wako ulemewe sana. Genda widoguti. Uende ukikwaa kwa mawe. Umuntu yavuze ngo runaka yavuze ili mtu fulani ameongea amesema hivi na hivi. Tegera numanutumbere musara. Sikiliza lakini unyamanze na uendelee kufocus mbele zako. Bizatuma turushaho kugira kanisa ry'abantu bakuze. Itasababisha tuendelee kuwa na kanisa ambayo ni ya watu ambao wamekuwa. Badashihagurana ngo cyangwa abantu n'imiryango iri mu Imana. N'imiryango iri mu Imana. Itasababisha tuwe na familia ambazo ziko na Mungu pamoja. Yesu abahe umugisha murakoze. Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana.